Umar mun su za radio mun su za TV Dagbon banji America tangbana ngunan lahanye bezolana wato Dagbon nam sakoyana Muhammad Sintaro obiya dungane ka amba wusalo na onde sogo to mpunyala yamne Alhaji Alasan Seydou ka yawe yan la'angbo jima Alhaji shilma biya anjir bambinde sapashine yande to shi to ko nyamnya di anjil me pia jamon lebi di anjil me pia de sapashin wo gwani to rezo sapashine an worgo foma mbo talum paaya mpuyal yaay ay no to bo pen paper min chaara mara do mi karon zona kati anjinma tule yam pila Alhaji Muhammad ibn Umar Sane tenjini jiŋo maa sahasha kama ti be yiŋo ti ʒini li busham ti mi na ʒini ndi zaŋ bɔhigu sɔŋa din yɛn baŋa ti naai di zuɣu zuŋo maa ndi yɛn suhimi ka ti baŋa ti naai bihi yɛli na zaŋa maŋ wuhi Dagbon yaɣa yina yaɣa pili ka wula ka a doli biɛhigu hali ti ʒi Amerika hal na ti zalza radio ka zalza TV wala ka yel solo to mpagare de ka puhre ka para naawne wannan yiko ka intijia zonga zapsele zonga dapsele wa ka paza TV men za radio to abo Dagbani allale yanama bugubla zabzugo gare yun kopsita namo ko dogaye yazola Sulemana ka yazola Sulemana dogaye yazola nakulga ka yazola nakulga dogaye no yazola Sulemana dogaye yazola nakulga ka dogaye yazola dasana number 1 yazola dasana number zole anti pian gabdini indi yarzole de on pinna karlan labte yangna bisaha ka yazola na kulungo ko bi yarzola moro di to yazola moro ne dinna de sanya yazola lafu balan kana de zo nu parzo to bon ko na yazola zamdi din yan lab yazola abla bi sanna me de sanye yazola andani kana tedi to yazola andani ni nkanna sanya obi yazola liru dia to yazola liru ne kane yazola salfun kana tedi yazola salfun kane kamba kana tedi to shabibe mi hal shabra nan lagare ka tazandi kam buhara hal na ko wancan sha ma pun borla lagare jibiso amma tanin killam domi long arati kan zabzo ka long soya ne de nan ba barabe di yarzole ya malam baba da abadi yarzole ban pahama shebel bu buhara na ban shabiya bu bon bu banam yol dam ban ban da ba yi sheflo na ma tanin kunyala alale to ame dole mayil pa kana lan chemba mbama ya pula kan ba mayina na ya ku kurlan da du'ai yugum izawun ka be na consider dol na dan chanto kasa pashinin da nyau lonsi mi ban yala de sahanye kwa o ma dogo kakane o ma no dogo kakano de sahanye de tamama e dogo kakkan bu kurlan yirba yipa Dagbon kula ba mila nagla bon wohtene shaba de sa kabiyan ku ka gurum paqun diego ntamlo yule de sa on tikai na dan kanati digalwe ko muno zuni zuya bantaba de nyola ti chen tobo ko doliya wanda dol na dan ka ban yoto ban shakam anya bo ma de sa ko dogaye in ya pagaye lala akonsma bungbalga sapashin nam dagba bibiya inti akonsmo ko dogan ya paga de zo man ya pagam bamma o yulbo la abna de me don lan ma yil polo na ya kubun da doga karna yunusa setu sang so kami o yule
shetu sama dogan ya pazara ko dogan mabachi su ko dogama dan zo tanan kun yala allale dilan pallan yabdo wontinya na ko hana anye gushena ba wannan wonir bindanya ba gushawo ko bonnam kaman na bihen yebo ka ben yala ka gba dolo ka chan zabzo no tetbo ma ka pena ko hana na ko hanam yanga zabzo na ko hanam yanga na ko hanam yanga ko be benir ba na hala saban ku dina ko hana yele da ko hana musa won ko dogam ma ko dogam kana jenna ko hana isa ko wanda kul pana ko hana musa zo marjire tire an duniya nama ali herba makallara dan zo tanan kun yala dagbin ce ka dagban yala zabrete diyan trace ya na bihe mbin shaka myela ya na bihe yanse dime lan kwan la yer zol polo yer zol la tubna na mana wala gulmo no di ya na ka ba pa ya ka ba tsan yer zol ko dagban alale to ne salme so da ne tsan lgar fa yer zol ne salpum bor la lgar ne aso yub dipta ka ama lgar ka aso yub ta kana ka to nyela ama ya yo bida zan ta pide balde na maraso bara ya tane nirbel ne la nyarna anya ta zasir ka za anya bo to renya tane shabbe bi me sham hala do ya bihra da damdra ko na ise na dar jaka da gwampu ne zabratus burcin sun bara tuna ta ban an can shukur sham chala mbara zama me be kwaya ne tiya ne kama zuwa sumska na ben cen torta biya ko ne kwaya ko ma na kan cen torta ka mbaye no shi wazan ma lab kuli da sahaba du'a mubarak ba da sa ta bela mun to jobla kamna du'a mubarak ba pahto zo atambala ka zan ma mun de to zo ma labna da ta ci can so ko kan kana ta ce zabzo prama to bela zabzo prama ta pa class 6 ka so na nan can yen da middle tanan cen da yu ne ka kana yu ga zabzo middle school ka da sa men ko ne ku be na ya ma nan ma bobagane da sa haker zabzo ko tushel jenin wo ka de dun na kwa solma yara na kane so ne ban ne man nan ma bobagane wanzan na tallab morne ni inje ne so ban ne yan zo la zabzo kuna na anya bo so ka zo kuna na ya da sa mbel sora be ne jaja ko zama can ballo da sa didi lo mo ka ba ko man na te bela ni mane mande suhra sol na to na bawa to zara bela classmates nda nyel de ballo so kat to business secondary school wa kam bene ntin to na ni bian yutisham ma gana wa baba pastor lo ka chahar bihiyala to ben maka buja kana ti di ka ba introduce bukili Ghana business certificate to ben pil Ghana business certificate no bihira ben mana kamal su pam ngarma ba bihi ben yan kar guja so yisil ma yaya ka kana te na ban kasib Ghana business certificate ban blan ti hato so de sa to bre ya to meti yan nan sham de sa ta nan ben da so mi subjects bela ma ka ta janta da forms nan school certificate zampai kabrana akra academy na akra labane de sa dan ben kan tumne tuma yonda tum special na tum ne de food distribution tum special marketing you tum shaka loya ne de tum ne mbela ni man tum ne electricity kan tum na kabe nan yi board lagre double shell bien de la bela de kul non opposé revolution double da bien ka so kam ya yo electricity bill ni ka chantu yora kabe nan yi board lagre biko nda ya no zo be nan yi board lagre zama ti jil du man ne kan ya lagre sunda bam gumsma sham jede ben wo man kulan tum electricity ka chantu tum na Ghana Labour Board kan be ka tu patin ma de sa kan yi unjol de SDF to SDF lawyer Ibrahima Dr. Bakara Gushena wanda de to category campaign nta dini Dagbon wazan ta tabla kona kam tragole ka trale be jikadi la kursata kana me yu la kursata ma sa min shebel be zornama so tin nan nage ka business subjects on the sapumbo bakana till the form de Ghana College ka BFC no raji nam de sa ka be nan kana ka zaman nan de Ghana College
me doctor bakati ma nan mal faham pam de be samsan nan zanji yinwo de sahama me black american sura kana yon so ka council man nan baje ne bo borla 100,000 yun ma de sanye na ma bo borla ngun yan to lidi ngun bu zor dabiam yan to lidi nirba ka ben yelgre de sanye de sa doctor bakar ngun danye chairman gushena ngun danye chairman of council ma ngun no male bidabga so ka kana to pokma nzama chante we kumuna smane da bene de yona ngun bien panda bene ne nirba pank so ka bazama jile ne to nye la 100,000 ma taba bon borshalma man yele ton trynya ben yel man no wula kan yan nan katin yelgaro me na tan ha sukuru bihi katba ka yorba ne sura bene nye yon disa are nam za kan da lagam bazango da samun na chana sukuru da lagsa baza ai je lampo mana chen tala 10% zanchan chirle sunsuna tan da pin 300,000 tranyanga 300,000 all cds ma da sanya bin ya ni shi ni sukuru she ben ka bona APS nan kwan man kan chane so APS ma kan chan da sa Dr. Osman ya gun tabnye zuware da sanya o bemben tinye visa no chan America de sama London kama da bor chende ko ye we dagbana o bon mal dagbana kan bon dabba we yan ko chan ya ninye I20 tana de sa o dan I20 tamana bi kan mo mera chan American consular office because Rollins nda tuba ma ko ta visa to na mi nda pakan zuma ka black American man nin tama ko sabwan par zo kan na on so be gbara lam pa anya bo na nda ko zandi onu mpan zo kan na ko pay 12 cedis for your visa can you want 12 cedis ga de visa anya bo this an kan la tompuna ko do ko jo Thompson road Accra Kenya bo number nan this lo Abraham yang gar no lore kanyama ka bazan ko ma bi adam da dora this mam bu kan bo anya bo salama ka enchanti she so ne pa APS ntene nyen visa ka bene ni shirka ma ni so kam za chent bor visa ka pepe ni ka meti chane de me men bunu boy stadium ne me kan bo ne baba jina nu ha ba jina kwanso so ne za mu ba ka sukuru ma adam because it was very difficult you pena mbongo de shel na chin ne kan tumtum yine kam tuma yi kan tumna be rubata mene chance men tan hal ne zo na ba bihi awar banu me be mi asabn mo me be mi arazim man bon bar me be nagar zimman yala ngardo mi yonguna nura ko pam ibn do nda bi afa jura ko na tam kam jim ba ko tam kam ko wuhur ma jago amma niyam ban qur'an karam bu ven yala don buyi katna karam qur'an na de mana narede de mina na ben shakam de takati kengo bon ti bela sura sel de nye she to de ne katde no ya ba de afasura ma no american lan ma aya den zo pompon inde halen yimi ben shakam ka akanati yuar vrai balante te pompon afanum pambiene o ko ban aya yin qur'ane o yima alama ka ko shi allaro donc on sent sukuru blen ya ba mi ben shaw a shiwo do zoga tale zon te vulga la ba'ul ma dernier te papita kamam ben satisfier into audit fam kamal da halal fam karda yelga ya kan zan kom bon ben la te paham manzo banda fi ho makana zo pa ma me ban lan company shallam bene man lanya de zakema halde ngom panzo nyala de sakoya na diemba bon te jima donc chante jende to achele nyala dagbang ton tibo dagbang liabang sam dagbang bierson ama ngoma de na ko nyala te die la cherga nyen vorso vien yala poy ka to kamza sane na on de so mbasa ko na te to as dagbang to ka am jingo de tonon ka ade aban nar radio puna ma tv ne treve nyara ngoma
de zo de pasha ka so nyaban na bon ma wula ka yanzu ma wuhu de lana zala ya kaza so la ngun pa dir sakwa ya zo da so ma ngun ji zati ve zo no to asa Dagbon to nti bon la Dagbon sim ya to ama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة على أشرف الأنبياء عليكم السلام تبويا كبار بيان لا ناونه ونام غربن شق كمزاها كبوري على جي محمد ناونو يكو كزان za radio za TV zan to amana domin amana wula ne o zan wosolo biagu dun tushan kar pala shale kar nyala Dagbon yurlam dun zo ce sugurba amin za radio pamba da batun tumba zaha gaba daya ya tudumala na pahmiya solo nan vosong lihir tona kaba lihiro nyugo ngun bang de chende a lihir tona amya an chene shelpo don zo na cha ay lihir toni tuntum na mazaha kuma nan tim Dagbon suhdo o pahma to suhdo wati to suhdo mo pahma to suhdo ya to dumala na katiti toni chende ne lebgan sam to lihir le sondo to labata alhaji ne pun yalma tin kulan tin lanka yalgo ne tiyale balle ta tiyal tin yi shal polona amanu ko yel shem yala na ka ba doama na kan zogo na kan chan sukur man tiyam bang tan yirya dan no kul na se fom di yun ma no na yi ko na kan lan chan selmin ta almost yum peta kallabna so selmin tan kaman chan university zaha ntin nage katum ni mane labata kananda zuma nan bwaka tama saha kanto tumtuma silmin tinse kulpa pishina yi injin ni manan tumtuma karanyala lebgan simni toni chandma me da changla university ma in changla first Swinburne University in kanyen in graduate certificate. But then before then RMIT can chang first degree in Balama. After first degree can graduate certificate at Swinburne. From Swinburne ma can learn chang Monash University in the master's program. My specialization Daniela logistics. Logistics ma ikuyan wudinyala kan ben shak kamza ayen nang da pilgo na bago dem bira sunsune. So dinyala pukpare lo nyabo hatta di benjirgo ma dibo. Karak pokbo di dibo. Dinya logistics. Di lanyala anyala da biya on ko har balansi di chaman te to fom benjirgo ma bon ko la halan te pagun badira. Di me lanyala accountant nya den nan sham lagma ni shel polo halen te pa bandir la sham dilanya lebgan sim dinyala mokso pilgu hatta din yaksam simply before kanana nan la procurement ma kanagi procurement ma logistics aspect mbala from logistics ma kanan chan supply chain ma dinyala not just bandir ma dibo dinya kaman kotomsi not just den to di shaba den to lan nang ben shaya den nan ma nyale den nya supply chain from beginning ma hali ni en kanalan labna ya kamal lebgan sun ni nyambo den kanda karam de bansen kan karam so finally nada changin the tinsma zaha from Vietnam to Cambodia to America to UK to Philippines, Malaysia, China, India, Iran, Pakistan, Afghanistan, top man is that and that. Yes, alhamdulillah. And finally, ni China, canal of Switzerland. So Switzerland ma kanda biene. Now ma mi da kuno ma kakanda yingo kanza abela yingo kajet ula kanyere bayan nan kato song bongo. Ama poe kala dit na 1992. Lanjum ka Dagbon Zahara bi Australia pa Alhaji Baba nama Alhaji Abdul Rashid nama katrak pa lango shada bona Dagbon Development Association of Australia DDA poi ka tatu Vice Chancellor the former governor of the Bank of Ghana Dr. Nashinama
ne alhajinima ka me gba be America ma ne Canada ma katna lang pa Dagbon langu shabon bon le DNet Dagbon network okay kar pala shele Dagbon lebgan sum to ne chende tin yan nan sham ka Dagbon to cham to ne dan nan ma zaha dan da ta chaka na ganda tunu tuma wa zaha kar nyala dan nan ma song kan to le wala kan iren gato song yang so nra ti be Switzerland ma Geneva ka kan na yengo kara kpan kama yalma labata yusilmen tang pam kalan song targa karinyala profession 12 2013 year on the 10th of March kulishila office kabrat tamal habasha kal habal marab nang ma yasin kan popen resign kan yan kun la ya kaptan ndiam kan yan kun la gara kana laf men kun la gara alzima adal men danyale ka chang jumaane ti isi jumaa ma kuna kam pilin ya mak labiha 1.5 years ka chen office zang zalma tiharna kamana labna kan ambian labna kam ka ben labna ndat talam phone na mana email be do mosqozo do nokul nang niya kama yingo nkul manama do nye ben shak kam za hadunya na alhamdulillah ben shabla mosi lan kan yan zang ben sha zang fobi me nyobe be nyer zaha nan zo yingona kan bornan kunantinya hankal bil firan bana ko malama zang song yingo kagma ba hankay pa asra be jimane be radio ne kabe tv ngono ma dal habe Facebook zo ako de za tv Ghana ayu la kam zan chang jima pro mbasa ko na pro kam yi Dagbon sham na kuna ka kanyal sham buatan nang de karaduttu na ta kpansi bokata ban nang da karatu na ta nang da domi amin pun yalle mina jipune kama pada Dagbon to na ta zashar ka ta zayo bon tunu te bokata nang da karatu na ta kpansi ka bokata ban nang da karatu na ta nang ne ntia tuli tuya ka ban sha kamza haka nang da ka tiara an yi shalpulona na ayan chan shalpulo to di to nan ka tam an yi shalpulona a to ni chande ni yala moso to di me da nan ma ka Dagbon tinda chan ti kirim so kirama kablan bang tin yi shalpulona akama yum pihni badama kana on to o ikona ka shalme dahambun yala tinin tihatinin suhpune dahambu kana onda zang ti Dagbon ba dahambu ma ne ti yisi nzane lan lebe na won nam ti kabor ne ti bia hashele dinin nyene nyedin bilchinsi din kata bilchinsi kan yinan ti mi anyo ya ne kan nyela Dagbana on yelbe sha ambu antu no first adalci number 1 tinda mi Dagbon ba yel mangle tinda bi Dagbon bo ngmar jire hal buaka jamda o ko ngmar jire Dagbon be fara Dagbon be tura she malgo nawno kul nam ta shalm kanda ti changta pu nun kurgu ko yelma wa yirsu lati yela ma time ma naw me zal pana de ka dare o kul zal shale de johara dim ko je shama la karja so dinnin ma katara bulga zale kat biago di bi chen ven yalanga bakana kalan zot nan bo hatta de kat patin pana shamo to tumeni pana shamo ti ne jiya karpala telihir la tutuni chendi tra tamta nyanga ba mpo wala kat yan tung chu chang tuni chendi ma nyala wala ka yuwa amabiya kama an yuwa mamman shamma دزها ناونزا قنا ما بلا فنم بون لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما سي بي بي جي بي بي بومبون ما كي جي بي انكو جنب شانا شم ناونزو تي يوتاب ناونزو اني كيلا كارني دون فين يلانغا دومي سو كمزا حلير تمي لير Dagbon ولا كابينتونا kabina ne ben shak kama ko wonde yana pepeni ma bilin be shak kamda bel hertime kariya ay be mona wa ay ko na me shay ko chang shale ay bang bal damo su na me basal ko nyale
so bin yer shanga tinda nanga kana on timbal tizale kartun kaman to chanton din chang kil kama adalci wadannan ka jira ka cika adalci domin wula amma na kana on zan nan ma zan tama wada bank na ka bi office na ka bi za radio pu na ka bi kanye pema kakka adalci ka yalma bu zoga ka gon mal korum fuhale so yi kan yunga an bangon be shel polo chamla babu dane ka ban kaman da gbamba ta bela na mo nan bo na malti ababu dane yung cham da kam yin samban ne yung nan bo na gbaga anye dagbana adalci mani yar shaman balama ka lihin yirban liha mulki ban biya sunun sene ven yalanga kata doba wa ka bi mo'ane ma mo'ane ka ble ko biama don yung pa bi ni abini be shepo apadia abidia zaha dunia zaha ka biyan yele to akarnya dagban ye to ka yina ka ban yes asi ye dundong na amma ta parna pam on titi na garba zahazo dinin the basis to habiyal din kan kun lapsata do ma abu ay kun na ayun wa za kira yaw ayun kulmuna anima na bihago na kunna tin yar shal boka da gbamba ka tan nan da kartuna ta pansile ka boka ta ban nan da kartuna ta nan da yawa almala to man pon yale ta shabben bi mi yam ka ta bihra ta kobana yisirma no kan za ake yilfu ne kama chief ne tu yum tabma dan se ba yur taba be bendiru ben ka bedira ben shakam ben buso be be chan be tan non ben shaka ba boki bora boki nan le bora sombe mi tan bora ben shaka Dagbon so when yan to yel ma zon dabsel won no min Dagbon ben bor ben sha won yim na kam no challenge taba ti bor la ya tan la ya jini o Dagbon be to bor la ya ka gana zaka tan ya ngar so kam ya ma be la tabna tele bor la lgre ya be to bor la political ya to amenye lgre ya mon politics ya jahanya ba jahanya ba ka ban manta ba ayan bala political anyel gargar kombonse dan zo hal NPP pamye tiyan zan ka bar ban yan zan lagar wo cela ka ta kara ne ban yara wo ka ba ka gar fa par de zuko ka ba ne jaw ben shabo ko yan ma zan ya ban bala za radio be za TV pare ama de za yele ben dir ma na nan yandi then when we yell me plain take ka interest the bamba ka interest what is our interest banda gban kam wara lotin yau wara chulum yau wara munchirin yau wara tijaniya yau ka boho dinya fanum ba ayanam ka ban mara boka bordine ka mara ayan o me nyela to nzo yanzani yire bora minister tal yilbe yiborla power ni zan song yitaba bo NDC MPs ne ben ben ma ble bela de ne bu song be tabbe bu borla power ne be lebe ga dagba bo dagba MP kam wara MPP be NDC ne bo man nanam be man tab sawara kane ama tere mal intro PP nyo sinti sikire ti zayan kola to no to bor ben chamba ma sikire be fiela tiyan yelma tun wa yel to tabma a yan tita se kirchalon de beviala ama tanka interest ma bi yan vote ban shawkare nyala NPP government bene MP kamyan polo nu minan kunyam ka top channel anya bo Russia me Ukraine ma Ukraine da nyala bu pergle bu shapula da nyala part of Russia ka tangma ba Russia dunan yamanan tazam ba to border kana yu hantam bilwa ne be join namba ka Russia yelba yi ya yi no le ni yan join ba tin meya disa ka America sheba
ka gwamnati man mandana pilba ka shebna chantia yel ne yan join la western world ka biya ba hey tin men ya ka ba sane min pamba mi yidbele because represent of ni mama na tinna ne biya ka Ukraine bent bo ne bu join NATO ka Putin ya no to ko sala di nya la tin me den danya part of Russia la tin men kwenti diele me bo de sa nya America si yel de Europe Russia me entire Europe pam ka America yel de Europe tintin ya pam de sa be me pam de sa America no kon ko yusele ka ta na Saudi Arabia yan somba ma ben zakse ne be ko pam mo pam to de nya ben shak kam ni chang sur sama back to Dagbon dan zoya di para talaka majine kace aburan dane mun kiri na wunyara kai talakan ti kami kana noti inye ne to support mo kace anya di sakala ngo di yur kaje zongma ne biyan tatarlama ban mati dine amma dila yikane kar kunyala yinin biya maka ban wubnan bala na kazan ko ban labe na kimi na je wuhar ta ba wo de biyan swangte nyama chala ka tiyal tabiyal mangle nyama ma babia na fa bukun ma ntizang yile ka ba think how to help your people ni je so ko to yama na ben educated how you bought PhD ka boran to nyala within 2 years der mala bukata na Dagbon ter l'angine nanam na politician na ben shakam nwo ka te bora te bora political power be to bora financial power dinya te bora financial power ka te bora tinya le shako de pas chalanti anji pe kan nirbe je tang na buma ma ayam buma nyin dam bal silfe yara nyama endi sene kana halnazo endi sikanda yam chile kuli mata original chairman na mantin ya ban yi kana kuli yande ko tutete de kane MPP ne kana halna zuwa kuli mata nu shabban bedene nya chairman ku yan tutete pumpa ka dina ya yo bicha te shi du man kan ya nwa ka so kam yere to ka gandana nwa ya kadine yikanam ne koble ki yanya dan zo kan yana kama di palatin maratin bor ban shaqo hal de ila shalatin ma ka di zam so entre zanzale abasa nargo Dagbon bullene Dagbon di zant zan ke du man ti yele tobo bordin be bagul din ko ni to mal abba barika yibkuba ni nyel bina sona kat vara ki yene te yele ula kat ko to yele. We need to change, folks. We have to fight us. If we don't have this, nyamagano, jepana biya ye individual group to zo gaso kam. Bime yan dolma akan ma takabuchi. Minister na mjia to mal minister. Cabinet, I'm talking of cabinet minister. Tika. Bime pi judges gan o kama lele. De kane zo so de palgia yana ni na be decentralize ben ya cha kazan kana jo nyama ben ya na appeals court no northern territories bo kazan zal kuma ne kuma se de wakame wula zo ka bezan atazan zal tamal the whole area because the kind interest bitu ko pi jejin ma be supreme court jejin ma be PD bonma nyen le ma nya to gban yuldi ni to nyin bolma tenen zoge lawyer bi ma to malba bangsum ma to malba bi ko yan kalba bi yaya kabzami ba kat ka domitika interest tere mal interest ibn jo min chief la kan chance polo min chief tenen to ko do la tabcha to yurtabo domi chief da bendir won to makan di da bendir won to ko ji ama to mi to bor ben cha to ko la ma chan la kan ne so bi to ko ya to ko shi mo pahara no hiya antala islam dol tab ci lor la ka kunna bakati nya to nya ben sha de zo da bamba ma jin la to ka yalia di para yilla man te jin du bumbo ka to bora na won zo kama chief ne yalma nzan ye ble chi pamba mi ben sha bon jenje tenda dir lagre la kurama jenjem bushem yer de kobo jenjem de bayi de kobo anya bo den zo de samsakat male interest
so di para tamala interest on tab yu bon na tanto bon na non test loto yam ti ga yan chan sukuru shel bo ka na va be bihin zan non te sukuru shel na ka be yer ko mon sel ka va tan bihin chan ko bon tan ka be yura ka yer ko bon sel anyo yimela ama ta police ma ka tan mi ho ni pup ka ta karachi na ma ka ta karan yama ta bi mitro kama anyo imela ben jimen tija tanno ya meeting wala ka ti yan nan ka ba bi bon ya santua a champaran pe college ka chani mane a konya so bo wumna ye to so ayur ka ji cha bon ko mbasle ka ben na zan ba bi na ke ka jaga ne ko no bo wumna ko no bo wumna da ban so ka na yoro ko mbasla bon do ye to ma ka ona ti yala she pulo ni ka yi ga na ka bo wumna ko mbasla ka so hisra wala ka so yan yise do men yen nirba kay to Dagbon ba to so nim nya to bo ka bi ni American so bo men pretna ko to wala ba Dagbon ba to bo ne nya to so nim ka to kuya to so nim bon ka to men ba to khsara bo ne ma ni ba de tele ka to you hand it ba people have to start thinking ni yo ka ta jirma filan kun shi men lara ka ri dran yere to khsara ma ka yerma Can hear my cow. So let's go and have coffee. When why are you inviting me? What if I send you to teach them to new coffee? But okay, I am teach them to new coffee. Dagbon Bohadla. Oko Shako can't take a cocoa to go down to the game sound cook a well chill. When the lava for what up. Now, come marshir, come Zura. Tell Lavna to Tian Shamka Tabu. Zanchan da numa za sapolo ta lafsu jimati alhaji kayawa wala ni ma na bunya da ma nyasum kan na ko borde ama ban sha'am bien hankal pune ka na bonnan boy chief yabsa ko na yele ni dagba banan bi dagba to Dagbon ba ne bin bi Dagbon